Parjolo sahali dohoron nami dinoksahat kami tubagas munon. Madok mula te gudang dohami tuhamuna salhutna siala asi do olong nirohan itu hatta mata pangasahot dinuluta. Hipas dohami pro tubagas munon. Jala hipas do hamu raja nami pura potok kami ison. Ima diulauta di bagas sadarion na menggorupo di sorohan mabuan pasahaton deke do pamangan ade deke si Gio deke si Maululu deke sahat si marwani tuan anggo deke buk dia ke haduan anggo deke saya yang menggoru so dia panggil muno pasahat tayo deke jadi sono pedagoy pasahat kami la sinoran tuan musik ini masih bapak gora-gora pangarahuna sono pedagoy pasahat kami deke si Gio deke si Maululu deke sahat pasahat manaudi sa ngaringan balik pak di Batama atas kasus satu satu matian tidak tahu di roda bulan lumasa hati dapat jumpa di batas sadame do orang rona satu mata ini mai tanang ulu jalan orang-orang foto kita di rumah itu bang kami lima doromuna jalo tidak mengenami dorong kami mah asal sini masih gopar orang-orang pengarahuna susung ini detektif nyabur bahasa kami itu pak di Batama udang apa pasuna matutu amang guru po marakuk to na uli madokan naringgan siapok na so na humpul si dongan na so na magala asa takas ni na uli purba sumaktasan udwak ko lang nung takas kita di na maluma sumaktasan mahida di na mamora takas ni parora sa panggabi ni amang guru po takas manung takas maduna purba takas aktola takas maduna takas mahora takas pahorasa takas panggabi atas mangan dulu berbuah-buah. Raja nami, Raja Bulu di Hamuna, Saluhutna, Bula-Bula nami, Naura potong kami, Usop. Masuk boleh di gudang dohani, kawan dari bata. Alam di basara dohita. Margite, bolong ni rohanai, guru kita baju di bagasan mas keroman. Karingot istakas na Raja Bulu. Anak patorak kami mah. Narono anak nami, kamu ni borumu nalabar main nami, na pinagboran itanyang ima sili honon nami sudah budi. Kamu ni borumu nalabar main nami, na pinagboran itanyang ima sili honon nami sudah budi. Di Pengawal, nanti kalau Pengawal di Jakarta udah yang di kanan, naik banyak di kanan dan ada yang udah sampai lima, dia belum kembali ke pusat kiri, udah di kanan, ada yang kosong ini. Oh, sekarang ini Raja. Ayo nama Pengawal, si kawan. Nabi nasahan sama ayah anggo sinamo di isang. Saat pinangon, atau pengalon, kalau disuruh rumah lagi, disuruh komandani lo udah pengawal lain. Anggo sinamot sa Pilipinas. Ada yung mga patidul yung sinamot sa 2 juta. Jadi las marohan nina, kami ang matutuhan, asa gabi, mamora, tayo ang tinatay pakalipin nyo, pinakaw pesaw na rin aduan dari 150 juta. Amin. Tapulong nga di siya.